Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Temaşavanın heja şeva bixeyr. Nerina rast dest bekir. Xeyr hatin. Ser ekranın Rehber TV ve hafte meyvanı me endamı lijne idareye geçti. Yehuda Pare Brez Mahmut Eminoğlu. Xeyrat nezbeni ser şeva. Nav xeyre davi ser xeyre be bername inşallah. Xude jwara zibe. Temaşavanın heja Gazze de Rojava mede sereke mesele haber bidin. Rewşa Gazze çiye bedengiya alema İslami her wuha bedengiya dünyayı sazî beynel milel lehember ve katliamê gavekî navêjin rejima Siyonîstçî bi vê bahaneyê her rodro katliamê xwe dewam dike. Bi rojekî de nêzî sed zarok tê kuştin di hin demê bombebaranên da. Ev mesele xeber bidin dûra jî îro bazê tirme heye teşebbüsa darbeyê neh sal berê ji aliyê rejima ji aliyê rêxistina FETÖ'ye de hatibû kirin. Em ê ser vê meselê jî xeber bidin. Piştî neh sala çi bû, çi qewimî di derbarê vê meselê de em ê çi bêjin. Ev jî rojeva me didiya ye. Dûra jî di vê navberê de rêxistina PKK awayekî temsîlî çekê xwe danî ji xwe demekî serê tê xeberdan ji bo çekdanîna PKK pêvajoyekî hatiye destpêkirin jê re dibêjin pêvajoya Türkiyeyeke bê terör ji bo ku êdî ew zimanê şiddetê zimanê ku bi şiddet tê parastin tê îstîmal kirin bêter kirin ev jî ka hatiye çi astê meselê xeber bidin. Dawî jî di nava vê hefteyê de li zanîngeheke Tirkiye li zanîngeha İstanbulê di esna merasîma mezuniyetê de çend civana ayetek vekir li ser pankartekî de belê hinek dîsa xwendekarê zanîngehê tehemül li vê ayetê nekirin hatin pêş ayetê girtin wê pankartê xwestin veşêrin nîşan nedin. Beriya vê jî dîsa kovarekê bi navê mîzahê heqaret li Pêxemberê İslamê û Hezretî Musa jî kiribûn. Ev dijberiyal hember din, ev dijberiyal hember İslamê gav bi gav kur ve diçe bi navê laîsîzmê, bi navê laiktiyê wiha gavên ku Müslümana em bêjin rencîde dikin û em bêjin hekaret li İslamê, li dînê İslamê, li kitaba wê tê kirin em vana dixwazin xeber bidin bi mêvanê xwe re. Belê ez benî careke dim xêr hatin me got rewşa Gazze و هیدی اوی 2 سال بخده یعنی نیزی سال و 7-8 ماه ام سری خبر دادن براستی روشاک و آن هاته دای غزه ایدی دمکیه جبرچینا جیدی زاروک حیاتا خو هنداد کن و دمرن yani pişti ve saate mervu had veje yani hinga bina avetin ji hinek birin edi nayne derman kirin. Hinek birini di nayne girtin. Yani ve bedengiya alema İslami gaveki nay avetin milleti Gazze uha dinabina diwara u aveda dinabina wan tengasiya da u biboma barana bi katliamatine kuştun ali ki de ji uha birçibun ve kuda pariji un serve mesele hişyarnem gerek cara divinin meclisi de rojava xodeji serve meselê xeber didin. Rewşa Gazê ana çi ye? Asteke çawa de? Bismillahirrahmanirrahim. Beriya tiştî li temaşevana selavê xwe selav dikim. Evalê virajê evê xizmetê dikin Xuda ji wan Teala ji wan tevera razî be inşallah. Rewşa Gazê avê ku te jî behs kir yani va 21 meh بهری نزدیک 22 ماه ده بجد 2 سال نزدیک 2 ساله اردکی وسا کاندا بیشن بازار دیاربکر مزنایی بلکه یه هیئتنه اردنگاریاوی دوردا 2 میلیون انسان تعداد دجی بریا کو هفته جوت مه دست پکه 2 میلیون انسان لوان دور پیش کرن
لسر وان بمبا باراندن لمال وان دا سبیه وان کشتن لدریا دا سیویلا کشتن لخستا دا نخوشا کشتن لامبولانس دا دکتورا کشتن و بمبا آویتن لسر جیه خورنه وان لسر آوه وان لسر او شبکه آوه شبکه کانالیزاسیون هر چیزی وان لهدو تارو مار کرن جبو که وان انسانا جوه داره بدن رواندن جوه داره درین روکی زوتر جوه داره ترکا وی داره بکن وی داره عرضا غزه به خلق مجاهد بمینه به خلق فلسطینی بمینه به مسلمان بمینه لسر وی عردی برحتی هرن رونه به جواته به ایریش جروج اول دا به هوانی به وحشتی به آوایی که کود تاریخ دا امثالی بی نهات دیتن وحشت کی به همپا آوا کرن برچاو دنیای لیبل تشتی کجه تخمین دکرن بوی آوایی که انسان اویدر حال ترکا مملکت بکن ترکا دیاری خو بکن ترکا عردی خو بکن بوی آوایی چه نبو اوان انسان ترکا عردی خو نکرن ترکا مجادله خو نکرن ترکا مسلمان نکرن ترکا برخودان نکرن و پشتگیریا مجاهد برخودان کرن آلیکاریا وان کرن جوان را دعا کرن حتی که به تمام به 100,000 انسان ایرو بحثا کشتن وان دکن ادویم که بحثا یعنی رسمی دویژن اوی کو 52,000 انسان هاتن کشتن فقط تبی اوی هندا اوی دبن انقاض دامانه بحثا 100,000 انسان تکرن که هاتیه دوی قتلیام دا کمکجی دا هاتیه قتل کرن لیبل 100,000 انسان مال وان چونه زاروک وان چونه حیاتا وان چیه جیانا وان چیه تر راحتی دوان داتنه خوتنه آفتنه نانتنه تشتکی طعمه کیش بود اولیه دنیای کو طعم و لذت جوان را نمه لیدی ساجی ترکا عرضا غزه نکرنه کو تسلیم یهودیا نکرن لورا غزه روژه اول دا جمعه گوتیه جبو همبریا رژیم سیونیستا رژیم و تروریست غزه قالا پاشیه او قالا کی وسایه کو مدافع تمام حق و حقوق مسلمانات که حتی مدافع حق و حقوق انسانیت که لورا اسرائیلی یهودی سیونیست که جوی داره ببهرن و داره کارون قواز بدن راحتیش سوریه را تنه راحتیش عراق را تنه راحتیش ایران را تنه راحتیش ترکیه را اشتنه راحتی پشتی کو ترکیه کو ببهره راحتیش خلق اروپا را بله و تنه به یعنی نهایتنده منطقه سیونیستا دا اوی کو نه یهودی به هر کس جوان را جبو خدمتوان هاتیه خلق کرن هر کس بو خدمتوانه او قومکی بلندن او قومکی لسرن هر کس جبو خدمتوان هاتیه دنیا غیر یهودی هر کس جوان را وکا مرکبه فکریات وان دا ذهنیت وان دا به چاویل انسانیت نرن جوی بونه اروپایی ایرو بلکی اداره وان یونتیم وان پشتوانی وانا دکن فقط سبیرو و مثلا سیونیستا به مسلمان را بقده به خریستیان راجی مثلا وان او وحشتا و کل فراد کن او لسر خریستیان جوی وحشتا بکن یعنی فکر وان نیتا وان نهایتنده ذهنیت وان جه انسانیت را جهبونا تمام انسان حیات را زندگی را تهلیکه کی مزنه جوی بونه جبو کو هد جوی خطا غزه نبهرینه گرل وی داره بدانا سکناندن جروجا اول دا مجه انسان را بیا با خصوص دا هشیاری کر مگو ولوی داره محقق اما محقق گرم مسلمان دارین پشتوانیا خلق غزه بکن مجاهد غزه بکن دا کسیونه جوی نبهرین لیبل مالسف مسلمان دنیای مسلمان کو وی عردنگاری جیرانتیا خلق فلسطین کن اوی کو تاریخ فلسطین تاریخ وان را تاریخ مبیع بیک اوان ملتی کل دورا فلسطین نه لبر چابه ونا و ظلم و وحشت دبه بیدنگ مان دنگی خو نکرن و سریخ پیل کرن و جیانا خو دوام کرن کیفا خو دوام کرن راحتی خو دوام کرن و قلی لسر قلبی وان نیش یا دلی وان نیش تفی بیا دخواستن که روکی زودتر سیونیست هنگ جوان آلیه رژیم دناو عرب دا هنگ جوان دخواستن روکی زودتر برخودانا مجاهد بقداندن که سیونیست غالب برن لیبل
يعني لغوري وان ايكو مثلا محمود عباس شو بياد بيجا في حماس تسليم بك وتسليم بها يعني فكريات وان رايدارين كل دردورا غزه يجي بأوائكي بفلسطين رياجي برجمة سيونيست رسينوري وان هي يعني مفكورة وان چیه دماغو حماس بقدس چکی خودین رجمة سيونيست ويدر خوابجي بك يعني اوي راحتي جوان را هبه ويدنيرن يعني الهيفيا چنه يعني سيونيست بمال الدنيا وان خاپان ديه بتهديد وان خاپان ديه ودا سكناندن يانجي كيف وزوق الدنيا كو geçiciye yani ne daimi ev keyf zevka dünya bu tişta خود آولینن دبیجن او حتی حماس الویدری هبه جوان او فرصتا اداره وانتیا ویدری نای خلق فلسطین وان وداری ناکه یعنی اوان دولت عربی که یونتیمه وان به امریکا را ایشبیلکچیتی دکن یعنی به هفرا دانوستندن دکن و یا امریکا ترسن و یا یعنی اصل کلام ترسانش خدا تنت و جعالیه دین رب عالم را تقوا وانتنه و لپی کیف و ذوق خوی دنیا ایند خودن کو فکریاتا حماس روکی زوتر بقدم مجاهد روبرا روکی زوتر بقدن گوری کیف خو او یهودی به هفرا کاربن ده خوشک راحتی بکن یعنی از ویا فهم نکن کو یهودی سیونیزم فکریاتا سیونیزم با اساسی وکم معره ایرو تیجک اکیبه روز بروز هر جارو قومه کی هر جارو ملته کی هر جارو بازاره کی داد بلعینه هدی مازن دبه گرد به زخم دبه خورد به ایوه وکا اجدرها کی ایرو کاربه غزه بجو سبیرو اوید کاربه سعودی عربستان جی بجو سبیرو کاربه ایران جی بجو سبیرو کاربه عراق جی بجو دا بلعینه وانا حب دا بلعینه یعنی کس نبیجه قوتا اسرائیل سبیرو نکاره ورب گیجمه یا مراسری در ناخه اسرائیل اوی هدی حب گاوی پیشا وقتی پاکش ببه وکا معرکی که هیتیجگه برای اوی نظم ببه و خورد ببه قوی ببه و اجدرها کی اوی حب دا بلعینه سبیروی سرا ترکیه جی ایوره که وان اشارت جی ایرو نشان دادن خبر دادن سر ترکیه جی دبیجن داوی فینالا و اکامه مجادله مد ارتا دوغی دا اردنگاری دا و اردنگاری دا فینالا مد به ترکیه راه یعنی بیا باش دانم کو خلقی و داره زاروکی و داره پریشانم وکا زاروکی و داره برچینه ایرو خبرلا هر روز خبره ود کی بمبا داویج سر سبیه کو قیروغا yardım edane ketine sıra yardım ed sıra yardım edane bu ku tasa ki av bevin mala xo bevin خوشکی خود سبیه 10 سالی سبیه 3 سالی سبیه 4 سالی بمب سر واندا دبارینه تیاره دا به بمب باران دکه روی آوای وان سبیه تری قتل دکه نه هلا بگیجن اوکی بگیجن آویجی نه هلا بگیجن خورنیجی هر روزه به ده سبیه دکجه هر آمبولانسا انسانی کو بریندار بنه آمبولانسا دا آمبولانسا دکه دکترا دکجه حب تثبیت که دکترا دکجه اواناجی تف بقوتا به دستک امریکا بعد دستک انگلترا به دستک آلمانیا حکومت آلمانیا و بدستک حکومت فرانسا جار بجار وسایل کی خبردان ہے کہ نشته وکا کو جوی وضعیت ناراضینه وکا کو حق و حقوق انسانیت ببیروانته لبل یا داوی اوی کو بخوز اوی قتل عام بدستک ناندن گره یا مهمه وکو سلاح و جبهانه جرانشینه ویرو سلاح وش امریکا نشه اسرائیل نکاره محکل بر خود دوام بکنه سال دولت بین آبری او نکاره دوام بکنه روزا اول دا اصلا خوش بر قوت مجاهد حماس القسام به پاش کتو امریکا همان پشتوانتیا وکرش بو که دولت نکاجی بر دنگه خود نخن پیشیا وانگرد فیلو یخشان تیار یخشان مهمات کد قدج رادشینه روی آوی جپانه دوام کلی بله الحمدلله مجاهد و داره هر روزه به دهاج وان لشکری وان دشینن جهنمه مجاهد بر خودان وان دوام دکه مجاهد بر خودن تشتی که جوان تی دکن حتی نفس وان هبجی و شرید و تکوشین دوام دکن یا مهم اوه کو خلق دنیای مسلمان دنیای انسان وجدان اوه کو وجدان انسانیت هی پر هشیار ماوه لسر و مسئله هشیاری وی دوام بکه روز بروز و مسئله روزه وجد که اندی بیاد تشتی که سرادان اندی انسان لتلویزیون لیگو داریج ناکن خبره دا جندی درباز نبرد تلویزیون بعد که نوچه کنو درباز بن بحثا غزه جناکه آلت یازی نشان داده اشتاد بنی نویسات بنی دا یاز که واحد بجه ایرو
زاروکی کد سرا آوی دابون به بمباران اسرائیل چند حباتنا کشتن بحثا وان ناوی عدد وان بیجه او قاس خبر بیه یعنی جگنده ما جروجه و دنیای جی و مسئله هاتیه پاشکتیه اویا تهلیکا مزنه وکو به تشتکی سرادان ایروج ملت عربی سرادان لیبل وگا اسرائیل پلانه کی daha سینسی daha تشتکی توزاق کی خوزل خلقی بداره چکت خوزا وانتی که کامپکی لنزی رفاهه او باجاری کو سینور مصریه خوزل وی باجاری خلقی بداره خلقی غزه تفکی تکه وکا کامپکی کو پنجیکا غزه عرضه وی اوقاسه حاکی وصاف مزنایی وی اوقاسه تیخه وی عردی یعنی وکا بیشن ایرو دیاربکر دیالم کی ام بیشن دیاربکر باجاره کی مزنه تمام خلقی بداره وینه تیخه محله کی قیاب ناره و کام بیشن تیکه باج دار محله و افراد محله دورای بگرل وام که لوان زرد بکه نه لجوه داره دارن اینو تشتیکو او بحثا کو دکن هولوکوست لوان چه بیه و قتل عام وان چه بیه سویقرمه وان چه بیه لآلمانیا نازی هیتلر تشتیک لوان کریه اوان کامپی کو آشویتس لوان هاتیه چه کرن وی آوید خوزا وان تیکه وی کامپی وان برابر جوردا جردا راست و چپی وان تعم داده جبو کو وان تیکه وی کامپی و جوی کامپی دا به هر آوای وان دور لوان بگره و وان امحاب که وی آوای پیلانه کی مازن خوزا لپی ویه گره خلق دنیا یعنی عندي نظام تشب وهشيار به تشب دنگ يوق بك يعني بيجي در حق وحقوق انسانيتي چه احلال نکنه چه سوجي نکنه چه قتل عام نکنه چه وحشتي نکنه يعني انسانيت ليبيا چه نظام يعني لبا من انسانيت ليبيا قيامته ليبيا قيامته كو قيامت رابه هركز اوان مظلوم و درجي عندي جوان رب خلاصي جوي ظلم وحشته ديرك خود تعالى بري وان بدا جنته ان شاء الله مكافات وان خود تعالى ضاينك ان شاء الله تبع اهل جنتنا جبر في صبر وتحملك وكرنا بر في الظلم قتل عامه خلقي النكاجي بفي قتل بفي قيامتك كرابه انجا هربا خود حساب يقبدا يعني في مساله بفي اواي بدنگيا انسانيت جي انسانيت را نخره ام بیا دفالار جام دوجن اویاج انسانیت را مسلمانیتی را ملت انسان کو بیجه از انسانم رحم و وجدان دلم ده هيا زاروکی من هيا رحمه ما هيا فقیر مهنه زاروکی مهنه و کو دوان فکریات پشکی وسا دلی وی ده رحم و شفقت ماوه بیجه حقیقتا ویاج طرفان انسان را نای قبول کردن يعني جبوك انسان رابن بياد دولة رابن بياد شو لازم نظام من دي تشتكي كو خرا نكر بالنما يعني ايرو مثلا غزة هاتيه استك وسا كو ايدي رجما سيونيست چه قاوي قيمه و بخازه و چخي او جوي شر رابجه بس يعني ت دولتك و ملتي و مسلمان دولتك اسلامي كتين ناس كرن دوی مجاری دا يعني تمام از دولتان بناف جنكن يعني تكسي قاوة كي ديتبار قاوة كي هيجا كو رجما سيونيست ام بيجن جي فكارا كر جي ترسيا يا جي بتشبسا وي دولتي قاو باش عبيت دولتك وها در نكت يعني تاني ام بيجن بروقراسي دا ام خبر ددن يا ام جبو ناف بينجيتي ام خبر ددن ام سر مثلا غازه هشيارن بوي تاني بقوتني بدفکی به مسئله آجوتم یعنی روز در باز بون هفته در باز بون ماه در باز بون سال در باز بون اب قتل عام او قال الريا ارده قتل عام وها دوام نکریه يعني تشتي فجيجي أبا يعني سبيرو قواكو أب مسألة بقدة وهركس هر مالا خو دولة أوي دركفن بيش أوي سروكي دولة دركفن بيش أوي بيجن وما مجبو غزة وها كربو وما أوقاس خوارن شاند وما أوقاس الودر نخوشخانة شكر أوي وسا بيجن لبالي لگوری من لگوری نیرینا من يعني في حجده نوزده مهي بیست مهي تو دولته کی که ام بیجن وها گاوه کی دیت بار نابید چی گاوه رجما سیونیست دلوی بخواست اوی جوی در بیجه ایدی از وستیام یا جی از ام بیجن من آرمانجا خو برسری لباله البته کی تکوشین و برخودانا ملت غزه و برخودانا حماس جهاد اسلامی وانش بیراناک دو اپراسیون لجبالی راست کردن 20 لشکر لگوری کو
خبرتينه لورا اوجي رجما سيونيستي خبري ام بيجن حادثه اشكرناك افجي امان بيروز دكن لاغي كي جي البته كي هفديتنا اغربستي جي هي لبله هي نهاتي استك كو اعلام كن لورا وها ام فهم دكن يعني ترامب سر چند هفته از ما وسا چقدر درته خبرات به وام غزه ام نزی اغربستی نه نز بود تمام و چه فلان و چند هفته بهرینه يعني انسان دا اولینه بیا وی امید نشان داده بیا پلانکی شیطانیه شیطانی بودهات که هدیجش و مهمات اجراتشینه اگر دل امریکا حقیقتا راستی بخوزه که قتلعام بده سکناندن برا پشتوانیه وینه که بقدرش بقدر بله روزا که امریکا مهمات جرا نشینه بجا دندی مهمش ترا نشینه اسرائیل وسر چوکه خرونه نکاره قتلعام دوام بکه لیبل işte اوجی فکریات وان ذهنیت وان یعنی جانا مر شاشتم اینه یهودی خریستیان در یارده دا دم ملت وسانن د باوریه وان وسانن کو در یارده دا حیات ناین روی هفدو دجبریه من مسلمان د نوان دا اوقات نفاقه یعنی مسلمانن اهل دین اسلامی نه تبجی خدای وانیه که پیغمبر وانیه که قبله وانیه که کتاب وانیه که دنیره هنگ دبن شیعیه یک دبن سنیه یک دبن سلفیه یک دبن وهابیه یک دبن نظام فکریات و چیه هر یکو خارج یک بیا خارجی هر یکو فکریات کش خورا چکره اید نکارا بیا نیارتید جامعه داشی مسلمانات کشن شکی بیشتر که خراب چه بیاد نام مسلمانا لحب دو ناکن فقط وانا نه دین وان نیکه نه باوریا وان نیکه و باوریا یهودیا دا خریستیان مثلا به گوتنه خراب وان اتهام دکن حاشا و کلا یعنی سر حضرت عیسی سر حضرت مریم چه خبر دن ت دینی دا نه قبول کردن سر وانا بنه ایرو لحنبر مسلمانا خریستیان یا یعنی اداره وان رایدار وان ایرو رایدار امریکا آلمانیا فرانسه انگلتره تب خریستیان نمیشه خریستیان نرمال ده کاتولیکن اساس خریستیان غیجی یعنی پیشوانتی خریستیان غی اوش خورد بجن آمه امر پیشوانن ده خریستیانی ده وی دینی ده ایرو او دستک دن یهودیا خریستیانیستا اگر انسان پیچکی فهم بکه گره مسلمان هشیار بونه یا بین یهودی خریستیان در نوان دا به تا آوایی تا آلیکاری کی گره چه نبیا تا مناسبت کی گره چه نبیا فقط ایروج بو همبر مسلمان ها دنیری هفدو چوا دستک کن قوت کن آلیکاری دن پرد دنه که لوجستیک دنه مهمات دنه که عسکری سوکیات جرات شینن سلاح تجهیزات جرات شینن فقط ده دولت مسلمان رو هفدو بیاد وجه دولتات دنه که زیده بو برا زیده نبه برا بلند نبه او جمرا و انگل سبی رو او جمرا و در پیشامن او نهیل از زیده فهم چما گرد بی بخینم گرد یا به اسرائیل هنگی که پرده ارخاصی هنگی تنه دیالوگ آکر وجبو کوی پاش بخینه بله چطوری خریبه یعنی حال مسلمانا وضعیتا که کتنه که نه حال اسلامی هم دوجن نابه هم مسلمانتی ها که هم دوجن نل سر اسلامی نه جبر که حقیقتا اسلامی فهم نکرنه جبر که لسر اسلامی ند دل دارن نه دلخوازن لسر اسلام اجبر کو وسا باوریان نجبو دین خدایه نجبو رضا خدایه جبو منفعت دنیا جبو منفعت دولت وان جبو منفعت ملت خونه جبو منفعت ارقا خونه جبو منفعت ایدئولوژی خونه بوی او اجبر کو حرکت دکن لسر دین اسلام او کوانتنه او خیرتا اسلام دل وان داتنه خیرتا مسلمان دل وان داتنه جوابنا علیکاری هفدو ناکن اجوه بونه ایرو حال مسلمان کتنه بی حالی کل بر چابه مسلمانا لسر سنگا مسلمانا رونشتنه و حب دانه بر کیرا مسلمان سبیه مسلمانا خوینا وان وکا چما ده هرکین تحف کی دولت کی مسلمان جرا جسارت ناکه کدنگی خوشی بکه بله سر مثلا غزه ما بی قدری خبر دا تماشاوان هجا ایرو 15 تیرمه 15 تموزه 9 سال بری روزک وک ایرو 2 ساعت شویدا رخصنا فتوی به دستی لشکریه کودناو لشکریه دا خبجی کربون عسکری دا خبجی کربون تشبوسی داربه کرن همبر ملتی بله اف تشبوسا داربه به خیرتا مسلمان باورمند مسلمانی کو چون ل بردر جامعه لکولانا لمیدان جریان دست میجا خوا گرتن و دست به مجادله کرن لهم بر وی رخصتنا تروری
به سایه وان به خیرتا مسلمانا ev teşebbüsa darbe ser neket. Di dîroka Türkiye'de gelek cara darbe hene. Yani ava kirina Cumhuriyetê dest pê bike hatta em bêjin sala 2016 jî timî daîm teşebbüsê darbeya hatine kirin. Pirê cara ev teşebbüs bi ser jî ketine. Her darbekî ku çê dibe di dûra 10 sal 20 sal millet tê açxandin, zordarî lê tê kirin, millet tê nexwasin Müslüman, bawermend li ser navê laikîtiyê, li ser navê hin em bêjin îdeolojiya tê açxandin. Darbeya FETÖ'yê jî, teşebbüsa darbeyê jî 9 sal berê belkî bi vê zihniyetê, bi piştgiriya Amerîka, NATO'yê xwestin bi ser kevin lêbelê milletê Müslüman rê li vê teşebbüsê neda. Lêbelê 9 sal serda çû em careke din dixwazin bikolin. Ev mesele çewa bû û heta îro em dinhêrin vê şevexê me çavê xwe vekir me Ajansa Hind li ser çend bajara em bêjin operasyon hatine rastkirin. Nêzî 300 kes derheqê wan da قرارê girtinê hatiye dayîn ku bi FETÖ'ye re dîsa em bêjin ewa wan heye, têkiliya wan heye. Yani em dema her 9 salî berê çi qewmî li vê erdê û ji wê der heta îro ser mesela FETÖ jî û îdeolojiya dewletê de jî çi guheriyê li gorî we? Yani ideolojiya FETÖ'yê bi rastî di serî da bi navê cemaetê xwe di nava vî milletê da bicî kirin. Bi navê hinkî xeberdanê İslamî di dilê însana da parêkî xwe xweş kirin. Lêbelê wext û zaman ser da derbas bû, hêdî hêdî bi hêz bûn, bi quwet bûn. Dest bi wezîfê dewletê kirin, di nava dewletê da pêş veçûn. Mirovê wan hinek wezîfê muhîm stendin. Baxusus pê ku hikûmeta AK Parti bû iqtidar, tiştî ku AK Parti bû iqtidar, bi AK Partiya re jî hinkî weka ku alîkarî bikin, pêra têkiliya xwe xweş kirin. Di wê demê da hinkî askeriyê da û di nava yargiyê da û di nava teşkîlata polîsa da berebere cî xwe ra cî kirin. Li ser vîya tiştî ku bi quwet bûn, hêz bûn û di nava însana da wisa ewka wan çêbû, îtîbarekî wan çêbû. Yani vana bûne hikûmet, vana bûne dewlet. Hindî behsa paralel dewletê de hat kirin ku digo hember dewletê, dewletekî din jî wan ji xwe re ava kiriye di nava dewletê da. Wisa quwetekî mezin çêkirine avakirine. Berebere ji hikûmetê re rast kişandin. Ji Tayyip Erdoğan re, ji hikûmetê re, ji iqtîdarê re talebê wan jê çêbûn. Gotin tê van tişta ji me re bicî bînî. Tiştê ku xwestin hindî her tiştî dabûn wan hikûmet, tiştê ku mabûd gotin koltuğa başbakantiye ji bide me. Tiştekî wîsakî herhalde hindî ji wan re jê teleb dikirin. û tiştê ku dixwestin ji hikûmetê ku bicî neyne bi hinek feelê ku şeytanî em bêjin, bi hinek hereketê ku însan nayê teswîb kirin, ji teref însana nayê teswîb kirin, ji wan re plana çêkirin ser wan, hîla çêkirin, tuzaxa çêkirin, xwestin ku wan şermî bikin, rûreş bikin di nava însana da. Bi vî awayî nava wan û hikûmetê yekcar ji hev qetiya, ji hev ket, ji hev dûr bûn. û ji gayrî hikûmetê jî kî ji wan re muxalif e li wan hîla çêdikirin, li wan hîla çêdikirin, li wan te'de dikirin, li ser malê wan rû diniştin, wan ji wezîfê wan dihatin davetin didana avêtin, wan bi hinek sûcê ku nehatine kirin davetin ser wan û bi wan sûca bi wan îsnada wan davetin hebsa. Namusa insana lêistin, bi şeref û heysiyeta insana lêistin. Gelek insan bi şeref û heysiyeta wan bi sebeb wan ji şeref û heysiyetê navê wan xera kirin. Dawiya dawî yani demek ki jeratmen güç zehirlenmesi. Demek ki wisa endî piryak bi quwet bibûn xwe weka devekî dîtin, xwe mezin dîtin,
بریا کبر کت و دلیوان انسانا او ظلم و تعدا کل انسانات کرن حق سزیا کل انسانات کرن عدالت سزیا کل انسانات کرن ندهات بر شعبان جوارا بو تشتكي مباح يعني بيت شعبي له دنيرتن جوارا مباح ديتن شوار تشتش خورا مباح ديتن يعني دچون قاست ماسات ملت دان کشاندن وان حاضر دکر وان توزاغه چت کر وان دکشانده توزاغه و قاست وان دکشاندن و پاش وان قاست ملت yetkiliye devleti radara devleti لوان شانتاج دکرن جبوکو تشتی خوب واندن قبول کرن اصل کلام yani تشتی کو فعل کو yakışmış embejin yakışmış Müslüman'a nabe Müslüman'a nakeve وان فعلا لوان ظاهر بون خویابون و چقا چو بره نزدیکتری امریکا بون نزدیکتری آلمانیا بون دوله اروپا را دوله امپریالیست و خو نزی وان کرن خو تسلیمی وان کرن کتن حمیزا وان و وان جی هرالده اندی بره جسارت داوان سر به جسارت به تشویق وان به ریخستن وان و یا بلکی به نشاندن وان هانین چه بردان داربه گوتن ما انجا داربه کی بکن جوی حکومت هم خلاص ببن به دولت تفکی هم بکن دستی خو ویجیش خورا سروکی وان فتولا گلن جید گوتن شخو اویاجی سروکی ترکیه تنینی نه سروکی دنیا کائنات امامی جرات گوتن او وکا که اپوجید ویژن یا کائناتن فیلوزوفی جرات ویژن قدر ما وی مملکت جویسه کی جان درته انسان بیکر و دوین لیدر سری herkes yani ne lideri ve deri tane lideri dünya ne tabi yani tabii ki lideri dünya hiçbir memleket idareti mesela Kudu Teala bir sallut fakir bir memleket zikriye Kudu Teala mecvan şerri ve star ke amin bu ya avay bu çaviyle nereden ica hanin ku darbe kirin şevat darbe da abi ku baskir yani saata ku darbe çe bu evvel insan Müslüman derketin hem berwan yani fikriyata van nas kiribun, xaraviye van ditibun, o tişte ku zarar dedin Müslüman ne Müslüman kidbe yani eve ku fikriyata van juhura mana bibinin van illa be okey be hile u pilana be tuzağa van diskalifiye dikirin van Müslümanı ku van vaziyata ditin gotum vana insanı tehlikeli ne vana demek verin seriye ve insana zulme bikene ve haksiye bikene ve hakarete bikene ve işkence bikene insana baven hapsa ve به امریکا را به آلمانیا را işbirliği کرنه وان insana به امر امریکا به امر امپریالیسم وقت خوزن ترکیه تکن حمایه امریکا تکن حمایه آلمانیا به وی آوای اکوان خیرتا مسلمان قبول نکرد انسان مسلمان درکتن انسان به جبه انسان به شاشک انسان به رو انسان به تزبیح درکتن میدانا لهمبر وان تانقی وان لهمبر تیاری وان انسان به چارشف درکتن دزمجه و گرتن درکتن قادا درکتن چارشیا yani ve demede hüda parçid ama em bejin dakiqe evvel da belki he saatek serdana beri bu gazi endam yokur goten derin meydana leber ve darbe bilsekinin ev darba emperyalistaya darba Amerika'ya darba Avrupa'ya Türkiye teslim Amerika ve İsrail nekin Amerika ve Avrupa nekin bir avay Müslümanı ve Müslümanı Türkiye cemaata کو جماعتی کو درکتون میدانه هدا پارجی خلقی درکتن میدانه حتی اندامی وی انسانی کو شهید بون هنه بله دوی گاوی دا انسان مسلمان انسان اهل تقوا انسانی کو خوی دعو دوزا دین اسلام ادکرن لمیدان بون لبل قسمه کی خلقی وی ترکیه کو خوی وی ترکیه دیدن جروجا اول دا و افندی وی ترکیه دیدن کوشش خوب و شرطی بون تلویزیون ده بگوتن جا انجا با روشا داربه چه در بازو و اجبا داربه او سر که و یا نه حکومت او یا به پاش که داربه او کار و در باز بکه لیویا وی سکنین حتی گلک جوان چون بازدان مارکتا تالان کرن گلک جوان چون بر آتما پراک شاندن گلک جوان اوانا پروان اوی کو ایروج خوراد بین ترکچینه گویا ترکچینه ناو خلاص کردن ملت وی دولتی سر خو وظیفه ودراق خود سر دبینه خو حق ودراق دبینن دوین ام خوی وی ملتینه وان ترکچی بر کوشه مال خدا لبر تلویزیون لیویا دربه بن ادوالجتا دربه چاون کمالی چی وسابون کمالی چی لبر تلویزیون رونشته بن گوده کا وضعیت دربه چاون او پکک او دمجی لیویا وضعیت دربه سکنی گود کا دربه سر که یا پاش که
لبی سکنن حتی سرسبه دنگی خونه کنن herkes جی خدا سکنانده بو لبل انسان کو هم بر امپریالیسم و نخواستن وی ملتی کود بن ازیت بن تعده اوانا درکت میدان خوینا خورشتن 251 انسان حتی وفات کردن دوان کشتنادا تشتكي غريبة يعني فتو نه جماعتك إسلامي بو يعني شخورة جي في قبول نتكرن شخود كوتن أم حركتك خدمتنا بلي أرجمان إسلامي بيكتانين حتى جيكي لبلد ناف رخصتنا فتو يده بريا داربه كتشيب كد چپگیر هبون دينسز هبون لايك هبون يعني هر کس دوی در جویا بو هر کس خود ورده دید لبله پشتی داربه نيري زمانه که وها ایجا درکت میدانه جماعته که اسلامی داربه کر و الهمر جماعته جی ایجا ام بیجم پروپاگاندا کی تراست لبله از بیجی بیجم خیلی خلاب کن ایکو داربه دان سکناندن جی جماعت اسلامی بود يعني أبيجي أم جهودو بخاتين بله جماعت و داربه أبي كودان سكداندن أبي دركت الميدان أبي كجاني خودان جماعت إسلامي بون يعني هر نوع إسلامي جماعت إسلامي دركت الميدان أم نابجن فلان فرقة فلان فراسيون فلان دشنجة تبجي دركت خودش تبع راضي به يعني قلب اللي كيرن ودركت الميدان لبله روترا داربه قديان ناوي قوتن ديمقراطي زافري يعني تشتكي وها خريب نهات يديتن İnsan derketin meydana dezmeca xo girtin bixoyne dezmeca xo girtin belki hinek jê çun cennetê inşallah ehle cennetê bin evê ku şehîd ketine yani divê oxirê de evê ku canê xwe dan ji bo dawa İslamê ji bo ku vî memleketî nekeve bin postalê bin piyê Amerîka û Ewropa ji bo vîya canê xwe dan fakat rotira di nêka tevdî dest qutlamayê zaferê kirin gotin işte demokrasî zaferî navê vî navê lê danîn bere bere vê navê demokrasî zaferî kirin kemalizm zafera kemalizmê kemalîst propagandayê ku kirin neyartiya Müslümana kirin hêdî hêdî ser Müslümana da iftira avêtin û navê Müslümana ji bo ku çav bixînin dest bi algıya kirin propaganda kirin îro jî propaganda wan di dinêrî ji roja ewil heta îro van neh sal ser de derebas biye ji wê rojê heta îro tu dibê qêl vî memleketîk çi kirbe kemalîsta kiriye yani xizmet kirbe kemalîsta kiriye evê ku roja darbê de ji qulika derneketin kemalîst bûn Türkçî bûn faşîst bûn îro evê ku neyartiya İslamê dikin jî neyartiya Müslümana dikin jî lîsa kemalîst û faşîstin wan Türkçiyan e û li ser Müslümana li ser însanê dîndar evê ku van propaganda dikin jî dîsa kemalîst û faşîst بله tev algı propaganda vî awayî ters yüz kirin kirin memleket kirin memleketê kemalizmê navê kemalizmê ji nû da birayxistin navê Mustafa Kemal jî ji nû da derxistin esmana dîsa behsa xeberî ki de divê di van em bêjin salvegera darbê de ku bername tên el derxistin çima ûn fotoğrafê Mustafa Kemal dernaxin pêş çima û navê wî diveşêrin yani eleqeka wî hevdû tune yani gavê ku meriv li mîzanê xe ew şev selat ku dihatin xwendin li İzmîrê li hinek dera êrîş wan hatin kirin ê ku digotin em bêjin ser navê Cumhuriyetê navê Cumhuriyetê jî xerekirine yaşasın Cumhuriyet digotin û yaşasın laiklik digotin û çepka dixistin ji tankara û wekî ku we got hücûmê pera kirin bankamatiqa kirin îro radibin vê zafera milletê didizin bi rastî ev jî wekî ku we got yani îxanetek li tarîxê jî yani bi vî navî li em bêjin tarîxê hate nivîsandin tarîxa fermî de îro dibêjin demokrasî zaferî ve millî ya gafleta hikûmetê bu hikûmet roja ewil da gereviya hîlin neda li xelkê Müslüman li xizmeta wan û li wê fedakariya wan û wê emeka wan û wê xwendana wan gere lê xweyî derketa hikûmet di vî awayî da hikûmet hinkî gafleta wî hebû piştî host bi milletê koşxura dibên ew partî martiyê koşxura dibên Türkçî ne bi wan re îtîfaq mittifaq kir ji bo xatirê wan îtîfaqê nêzî wan kir bere bere bi ew ka zihniyeta Türkçiya ku di nava wan de hinek kemalîst hene ji bo ku wan ji xwe dûr nekin ji bo ku hinkî wan memnûn bikin tolerans nîşanê wan dan û çiqa çû kemalîst xurt bûn çiqa çû zimanê wan dirêj bû çiqa çû dev daha zêdetir avêtin Müslümana
ایرو سوشال مدیا وقتی تمام همی کمالیز نیارتیوان بتنه به اسلامی راه جوی تمام خدمتوان تمام امکوان تمام کداوان لسر نیارتی اسلامی باشخا تشتکی غایه و مقصد وانتنه د مدیا جواکی دا د تلویزیون دا د قزته وان دا د köşe yazısı وان دا مقاله وان دا د کی جانبت کی با خصوص لسر نیارتی اسلامی خبر دادن بتنه لسر سوجدار کردن مسلمان جبو قباحت کی جماعت اسلامی را ببینن لسر وانا دائما خبات اتکن هوکن و وانا با خصوص حوالتی سیونیست کن جبو کو حماس مسلمانه جبو خلق فلسطین مسلمانه با خصوص حوالتی سیونیست کن و اکاوی لوی قتل عام تجاری بحث ناکن تجارت تجی کی بحث آن ناکرن بله تماشاان هیجا ایرو 15 ترمه 15 تموزی مگو و سالوگرا دربه فتوی تشبوس دربه فتوی بو 9 سال سرده در باس بو هر سال اوی اف بی خبردان براستی بریاوی چبو پشتیوی چبو روژه دربه چبو چند کس مرن شهید کتن و حتی دناوی 9 سالی دا چه قومی هر سال اوی سری بی خبردان ای سال جی سری ام خبر ددن ایکو روژا دربه لدر وابون جانه خو خستبون راسته و هاتن قتل کرن خوینا خو رجاندن او لپاشن آنها لئیکو لمال خو لهویا روشه بون او روش بکرده دچه در تین میدانا و بفوتویا بهنک او خو نشان ددن الحاصل ام نه بدو ویانا کبن لبلی تاریخ جی ویا قید کریه ایکو لدر وابونه ایکو بیانات خواه به داخویانین خواه به هنک مساجین خواه لپیش بونه اوانا تب هاتنه قید کرن ده مدیا جواکی ده مدیا ایده ایرو 9 سال سرده در باس بو ریخستنا فتوی دربه که مزن لوی دولتی لوی ملتی کر خواست که دربه که زیده تر مزن لیبکه لبه ملتی به ایمان ملتی خودی خیرت قبول نکر و بخوی نخواه پیش لوی دربه گرد براستی اهمیت کوی دنجی هیه او بو وک میلاد کیجی ایدی و تشبس دربه بوی رنگی نین کرن او ملت خودی ایمان لسر وی مسئله جی ایدی جوری پویده هشیار به یعنی اف جی دیرو که ده حتی خید کرن بله مثلا فتوی بوی شکلی سری خبر دا بله مثلا پکی که جی هیه او جی سری 40 ساله لوی اردو آخی به شدت و با آوائه که دستی وانده چک هنه و بون سببه بلکه گوری هنک رقاما سریا 50,000 انسان هاتنه کشتن بلکه 100,000 انسان دما کمرج هر دو آلیاج ملت سیویل ایکو هاتنه قتل کرن ایکو ده حفصاده هاتنه کشتن سروی بهانه مرف بحثه هم که بلکه 100,000 انسان بنجی مقدوریت دن شغل عالیه کیدن لئیرو پیواجوی چکتانی نتی خبردان حتی تمثیلا سری دا بسی هوزات کو جارنا خبر دا آلاج دا وی داوید هاتن چکی خوا دانین تسلیمی دولتی بون هون وی پیواجوی چواد خوینیم نکودا پاریجی بریز زکریا پجولو پیامکی و شان سر به مسئله گو ام تبرانه یعنی ام خوازن کو براتیل سر به عبدو آخی به وی شکلی بدومه کرم کن یعنی مملکت ما خلق ما ملت ما با من بیشن 3 سال بری وحشتکی هات سر وی ملتی پشتی کو گوهرتنا رژمه وی ملتی گلک ازیتی تعدادی اشکنجه دی قتل عام دی سرگونا دی یعنی رژما که هات آلی کردار با خصوص کردی که مسلمانن جو مسلمان را پر دجوار بون هم بر مسلمانا پر ازیت الوان کرن گلک قتل عام مازن کرن و قتل عام نامدار هاتن میدانه پل تاریخی دا مروکه وانا گلک انسان جه مؤثر دبه به کدر دستینه پیویدا مثلا PKK درکت راسته 40 سال دوام کرد 40 سال دا به 50,000 انسان 100,000 انسان بلکه جهاتن کشتنه و گلک انسان جمال خوبون ج تالان خوبون ج گنده خوبون
ji namusê bûn, ji xîretê bûn, ji zarokê xwe bûn. Yani gelek vî milletê tiravmekî mezin, êşekî mezin, elemekî mezin, bela musîbetekî mezin bû hat ser vî milletê. Yani her insan ji aliyê xwe da ji vê weziyetê illa derdekî kişand. Jê etkîkî, tesîrekî, bandorekî dayekê. Ev ê ku zarokê wî çûbin serê çiya hinda bûbin, failê meşhûla çûbin, ev ê ku di hepsa da çûbin, ê ku di îşkence da çûbin, ê ku malê xwe terk kiribin, ê ku keçê wan destê wan reviya bin çûbin ya jî dest dabin ser keçê wan, zarokê wan. Hasilê kelam yani tiştê ku hat serê vî milletê heqeten bela û musîbetekî mezin bû. Dawiya ku serî da bi rastî tiştê ku hereketa wan dest pê kirin, gotin em ê ji bo xelasiya Kurdistanê em ê vî meseleyê birêxin, em ê ji bo vîya şer bikin, şervaniyê dikin û ji bo Kurdistan ava bibe jî gerem sosyalîzmê ava bikin. Ji bo avakirina sosyalîzmê jî li nûmuneyê dunyayê sosyalîzm bi ser neketime jî em sosyalîzma ku em dixwazin bînin em ê isbat bikin ku va sosyalîzm li rêya erdê tê avakirinê, em ê Kurdistanekî sosyalîst bi vî awayê ava bikin. Li ser Marksîzmê wene sosyalîzmê vî awayê îdeolojikî dan win xelkê xwe da wan ev ê ku li pey çûne, li pey wê rêçêbûne. Bi rastî îro endî yani hikûmet di vê dawiyê de em bêjin di van salê paşî da piştî pazê termehê ji wê darbêşûn da hikûmet ewka wî aliyê ewlehiyê da ewka wî temam bû. Aliyekî Rêz Erdoğan serokkomar got em vê rêyê em ê bi MHP û bi Demê re bimeşin. Aliyekî jî muhalefet li ser vêya rexne dike vê zimanî. Ji di aliya da heta em bêjin çend mehberê ê ku bi Demê re rê dimeşiya nebaş bûn, îro çima hûn vê derê ne, ji aliyekî de jî hinek kes jî dibêjin ev pêvajo bi sê partiya naherike bira muhalefet jî di nav de be. Hûn çi dibêjin ser vê wek Hudaparê? Rêz Mehmet Emirali. Yani a rastî danîna çeka ji roja ewil da me gotiye ya rast ev e. Em tewsiye nakin çek li rastî hebe, destê dewletekî hebe, sistemekî hebe. Yani baş yan jî xerab endîkê masî wê em li serê xeber nedin. Ji xeyrî rayadarê dewletê yan jî wezîfedarê ku ji ewlehiyê ra wezîfedarin, ji xeyrî wan kes gere çek destê wan da tune be. Wana jî wezîfedar jî bi tenê ji bo muhafazakirina ewlehiya xelkê milletê vî memleketê karin çek û silah destê wan da hebe. Ne ku hember vî milletê çek û silah destê wan da hebe, ji bo huzura vî memleketê, ji bo asayişa vî memleketê, ji bo ku xelk vî memleketê ji neyarê vî memleketê biparêzin û ji xeraba ji sûcê ku di nava milletê da tên kirin ji bo ku milletê mesûm biparêzin. Ji xeyrî vana hinek çek destê insana da hebe, ev ya dibe be sebebê muhaqqaq, ev be sebebê nehaqiyê, ne sebebê zulmê, li sebebê hakimtiyê bike li ser insana. Ev ya jî ne tiştekî rast e di nava milletê da, lewra êdinê ka jî ew bêjin em jî dixwazin çek bikin destê xwe, çek destê wî da di me nehaqiyê dike, em ê jî çek bikin destê xwe, em ê li hember wî rabin, ew ê jî li hinkê neka nehaqiyê bikin, vî awayê memleket tebliğ ev dibe. û eger pirsgirêkekî insana hebe, li vî memleketî em dibêjin ji roja ewil da me gotiye rêya xeberdanê heta ku hebe, a baş hebe ku însan bi hev re xeber bidin, hevdû îqna bikin, a dilê xwe ji hevdû re bêjin, rast û çep deynin rastê, bi vî awayî bi hevdû bê xeberdanê. Bi rastî roja ku ev hikûmet hatiye vir da, di hinek mesela da çareserî çêbûn, di hinek mesela da meselê Kurdî da, xelkê Kurd da hinek tişta serbest kir. Yani kurmancî li vî memleketî guhdarkirina muzîka kurmancî yasak bû, qedexe bû. Bi rehetî îro televizyona da muzîka kurmancî tê lêxistin. Kanalê kurmancî hat vekirin û li mekteba jî dersa kurmancî tê dayîn. Serbest bûnin hinek tişt. Ev ya tabii
ام نابجن ویا تمام کافی دیگه و مسئله تمام هر تشتی حل کریه ام ویداره نابجن لسر وان تشتم دوینا خبر بدن اما اویا نشان داده که حکومتا که وگال سریه مرد به وی آوای خبردانه مرد کاره هنگ تشتی بسره هفدوخه یعنی دوی حکومت دوره وی حکومت دا ایجاب شر و پفچون و سلاح و کشتن ناکه تفی وی شر و پفچون و کشتن بی مملکت تشکی چاره سر نکر ورن دستی خوشبه اوکی بشون چک و سلاح خودینن herkes were adliye xol meclisê dibêje, li qada dibêje, li sivîl teşkîlata dibêje, bira herkes were adliye xwe bêje. 22 sal ev hikûmeta ku hatiye 23 sal vaqediye. 23 sala ku ev hikûmet hatiye serî PKK bi rastî ji vê meselê ji vê awayî li mesele nenihirtû pêkoliya xwe dewam kir. Lewra di nava PKK da gelek İnsanı ku tekliyan devlet dervara be emperyal sara be hinki irayedar devlete dinekara tekliyan hebun dibin bandora wan da dixostin vi şerî devam bike da ku ev hükümeti zayıf bikin lebele hükümet ve reye nişanî wan neda pey pazde terme heşûn da ewlahiya devleti bu kir yekseri yani di nava teşkilata polisa di nava askeriye da di nava mitê da tamam devleti kir yek perçe و بیه قوته کی کرسر پکی چو پکی دیدی کو به ایشی بی آوای نکاره حرب که سری جه پیرا در نخه پاش کرد جناب دولت دکه سینور برجه جی قوتاوی دیده کو پیرا ناگجه هدی قوتاوی هنداد به اندی اوجی مجبور من سر رونشت اندمکی سروکی وانجی پیرا خبردان اقناع بو حاضر بو کو ve meselenin de çaresar bikin devce çeka berden kabul kirin. Yani em dibêjin terkirina çeka bixêr inşallah ji vî memleketê re em viya destek dikin, taswîb dikin. Lêbelê ne bi fikrekî bi awayekî bi pîlankî dineka bêçêkirinê li peyv ser viya pîlanekî dineka heta ku em pêşiya xwe bibînin, heta ku em cêpî xwe çêkin, heta ku ji me re kêş çêbe, firseta meclisa çêbe, em dîsa wê firsetê em li aleyhiya van insana mişxura istifade bikir bir avay em nabêjin. Bir rastî bi her şey her tişt bi durustî bira her du alê jî bi durustî were rastî li ser menfiata vî milletî ji bo haq û huquqê vî milletî yani Kürt dibe, Türk dibe, Arab dibe nava vî milletî da xelkê dinekat bin Çerkez bin belkî insanê ku ne Müslüman hene belkî insanê ku fikriyeta wan bi me re wek fikriyeta menî ne fakat di halê xwe dane jiyana xwe dewam dikin ji bo ku haq ewlahiya wan, huzura wan ji bo xweşiya wan ji bo herkes vî memleketî bi çavê biratiyê yani di dîn de em birayê hevdû nebin jî di însaniyetiyê de em birayê hevdû ne em bi çavê biratiyê em li hevdû binêrin bi hev re têkiliya xwe dewam kirin vî memleketî 400 sala 1000 sala bi hevdû re li ser biratiyê dewam kiriye fakat kînkê ku emperyalizm hatine ketine nava wan fikriyatê wan îdeolojiyê wan ew zehniyeta wan perçe milletê me ji hevdû qetandiye da ku berê wan daye hevdû ji wê bûnê em dibêjin eviya ne çare ye ne vê meselê bi vî awayî ne çare a nihayet yani qebûlkirina danîna çeka îro sembolîk ew kirin ji bo danîna çeka sembolîk merasimekê kirin şewitandina wê merasîma wî nîşandan di televizyona da İnşallah em dibên van roja bi xêr be yani ji qene ji îro şûn da vî memleketî bira wê xweynê wan qetlîama wan zulma wan îşkenca hepsa nebîne bira kelçiya nebîne bira însan derdê xwe ji hevdû re li ser heqîqetê li ser rastiyê bira wana ji hevdû re bêjin û bê hîle û bê pîlan rûyînin derdê xwe em ji hev re bêjin çi meselê me hebe em bi hev re xeber bidin li serê bi rehetî ji hevdû re îfade bikin yalnız bira kes bi bira çavî li hîle û pîlana ajanda tune bin destekesî bira gizlî ew ka nekin oyunu bi hîla çî nekin bi rastî yani ev mesele carekî hatibû ceribandin sala 2010 da wê çaxê ji aliyê teknîkî ve hinek xeta hatin kirin derket rastê ku PKK ne samîmî bû ji aliyekî ve mesela danîna çeka da hat xeberdan ji aliyekî ve çeka li bajara dagirtibûn yani eviya jî xeberdana hinek pirskirêka jî dixist tengasiyê yani heta destê rêxistinekî da li hember dewletê çek hebin sîlah hebin zordarî hebe hinek mesele jî nayên xeberdan lewra aliyê hikûmetê aliyê dewletê jî û aliyê nijadperestî jî fikriyeteka wiha
جوی مسئله ایجاش خورا درسی کی درد خد دوی و دستی وان دا چکنه و کردوهانن و یعنی دوی مسئله کو نیزی پرسکری که دوی یاجی خطی خبردان هنک مسئله جی ریل وان تیگرتن اب پشتی وی مسئله قانون اساسی مثلا کردی ام بیشن حتی درکی هاتیه پشتوی لازم هنگاوی دنی بیاویتن مثلا هدا پارچی سر به مسئله جبو به زمان فرمیه دویمین پشتی ترکی کردی جی لورات سریا 20-25 میلیون کرد هنل وی هرم دجین وکی به هنگاو و بین آویتن اموسا تخمین کن بن سیوانا شمسیا مجلسی ده و هنک تشت بین خبردن سیاست چی جبو وی تمثیل کاری ملتینه ده مهبری بود تخمینه نه ثباتی ده بود ما اوکی چکر پانل کی چکر سمپوزیوم çalıştay komxabat ki me çekir ve komxabat da encama davîjî me da ilan kir yani burada anda sezde çarda hem madde tedavi kir ya heri mühim ev ko mago mesele ka ve mesela لسر بحثا چکدانینه کو ته کرنی انجا یوکتر غیری وانا مسئله کرمانجی مسئله کی جهر تشتی جداتره اما مسئله کا انسانیه اما مسئله کا مافی انسانیته نک پرسکری که خلق مهنه یعنی چقات بیجیجی چقا رایدار دولت yetkili devlet Cumhurbaşkanı yan bakan yancı ev ko strateji devlete çetken çıkan inkar bikinci hinek heviye halkı vi milleti kuş 3 sal beri paş ketiye dixozin ku wan heviye wan bicî werin beklentiye wan hene yani ve jî da anayasa da hinek engel hene hinek tiştê ku insana rahatsız dikine hene da anayasa da dibêje insan hemû vatandaşê vî memleketî Türkiye Kürt yani via inkara Kürdat ke yani açıkça via inkara Kürdat ke ve Kürtne evet ku Kürdat dibêje ez ne Türk'üm bireyim ez Türk de Türkiye ama ez ne Türk'üm ez Kürdüm babam Kürde kalem Kürde kalkem Kürde hazar sal am vî erdê bûne em Kürdin çima inkara xwe ki yani van mesele ku de nava milletê da dixwazin bê çareserkirin ê li ser vana ki beklenti hene û heqlîne jî û em vana destek jî dikin û di çalıştayê da komxebatê de jî me vana hanî ziman me got çareserkirina ji bo çareserkirina vana jî anayasaka nû gere bê damezrandin gere ji nû da bê hazirkirin tiştê ku ji vî milletê rehesî de vî milletê acil kiriye û berî ji vira guhartiye gere wan tişta ji ortaya rabe bira yekîtî bikeve nava vî milletî bira tiştê ku tefrîqayê çêkiriye tiştê ku ji hevdû xistîye tiştê ku insana ji dûr kiriye ji vê ewka dewletê milletê ji hevdû dûr kiriye bira van tişta ji ortaya rabin bira yekîtî çêve biratî çêve bi ser vana em gelek cara em xeber din û ya jî meseleka ayrî ji mesela çekdanîne mesela çekdanîne ew e ku PKK destê da çek heta ku hebe li pêşiya vê meselê jî naêle xeberdan bê çêkirin yani çek ji xeberdanê ra ji sulhê ra ji mutabakatê ra dibe engel dibe mane ya vana pirsgirêyekê mühim in gere van tişta ji ortaya rabin înşallah bi ser keve em dibêjin vana jî yani oyna kes neke cara neka bi oyna çûn hevdû oyînê wan jî vî memleketê wêran kirin Diyarbekir, Mêrdîn, Sêrt heta wan memleketa tevekê ji hevdû xistin qetlîama çêkirin bi 10,000 dora insan li van dera sebiyê van insana dan kuştin bila sebeb û ewka wî jî nedan özelleştiriya wî jî nekirin xurrexne jî nekirin negotin me ewka tiştekî xetayekî mezin me ewka li vî memleket kiriye li ser wî xurrexne jî nakin û milletê me jî maşallah divya wê da bînfere yani ew wê toleransê ji dide wan ez gere herîkî millet jî hişyar be bêje yani ewka wê milletê eziyet tê kir bi sebeb فراسسیه و به سبب اینادا و وی ملتی اوقا خوین رید اوقا ازیت دی اوقا اشکنجه دی روکی رابن جابجن امجوع عذری خود خوزن یا ما خلطه کر ما خطر تشتکو ما کر تفتیش خلط بون يعني ما ایناد کر ملوه ازیت کر به سبب ما و وان تنگاسیا دی جبو ویاجی گره ملت پاری کی اینکه هشیاری بده نشانده بله
هفت هشت دقیقه مایه تماشاوان نیجا ام سر مسئله وها تعریف بکن زانینگه ها تکنیکی یا استانبوله هفتیا چوی ده یعنی بلکی اف مسئله بریجی چه بو بعد مزونیتا مراسم مزونیت دل اورا چه بیه شتی کو زانینگه دما پروردهی قدین دست مزونیت دکن ایکو او سال مزون دبن در جبوان مراسم اکی دارد خند و مراسم دجی هنجوان خواه به هنک پانکارتا به هنک نویسا خواه دخوازن ifade بکن دوی مراسم زانینگه ها تکنیکی یا استانبول دجی چار جوانین کو رابون پانکارت کی بکرن آیتا سوره انعام 162 وکرن لبلی هنک خواندکار زانینگه تحمل وی آیت نکرن هاتن پیش وی پانکارت گرتن و خواستن وی پانکارت داخینن بریا ویجی ده هفتی بری ملسر ده سه هفتی بری ملسر کاریکاتوره کی خبر ده سر ناوی میزاحی پیکنو که حضرت محمد حاشا عطبو تصویر کرن و حضرت موسی عطبو تصویر کرن yani beri avêjî hudapar li ser vê meselevan mesela teklîfekî li meclisê kiribû. Yani bi awayekî hêsan, bi awayekî dilrihet çima heqaret li dîn û baweriya vî milletê tê kirin? Di behsa darba Temmûzê da, pazê Temmûzê da dedîm me got pey Temmûzê pey darbê şûn da Kemalîst û faşîst da dest neyartiya İslamê kirin. Lewra di darbê da nîşan da ku vî memleketê wexta bikeve tengasiyê astengîkî çêve evê ku vî memleketê xweyî dertên xelkê Müslümanin, însanê Müslümanin, însanê dîndarin, cemaetê İslamî ne. Ji bo xelasiya vî memleketê, ji bo avayiya vî memleketê evê ku destê xwe bin kevir dîsa vanan e. Evê xweydanê dide, evê xweynê de wek sed sal berê çawa ku dîsa însanê Müslüman ji bo xelasiya vî milletê berxudan dane, şer kirine û canê xwe dane fedakarî kirine. İro jî dîsa ew fedakariyê dikin. Evan Kemalîsta, van faşîstê Türkçiya ku vê ew kê dîtin, weziyetê dîtin, wayî digotin berebere demek ki vî memleketê tev teslîmê İslamê ve Müslümana ve yani ev şeriat vere vî memleketê herhalde jê tirsiyan dest bi propaganda kirin, algıya kirin ser Müslümana her rogavê vir û derewekî avêtin rastiyê li ser hinek cemaatê di nava cemaata da însanê ku wisa pir aslında alaqawan bi İslamê tune bi cemaatê İslamî tune evê ku gorî kêfa xwe dixwaze însana bixirîne û wîna çê dikin li ser wan navê Müslümanetê dixwastin pir anti propaganda bikin, qara propaganda bikin. Gelek sosyal medyayê nerî gelek însan li ser vêya tesîrdar jî dibin û televizyona dirî şev û roj behsa van tişta dikin, nevertiya Müslüman dikin. Ew ka propaganda Kemalizmê piriya ku Kemalîsta aleyya İslamê da Müslümana da piriya ku zêde kirine, hindî di zihniyeta wê gençliğa üniversitê da jî, di wan ciwana da jî ew behsa İslamê ve jê hilpet dikin. Yani piriya propaganda hatiye kirin ji wan re, piriya ji wan re li bawan behsa neyartiya İslamê hatiye kirin, hindî jê hilpet dikin. Di hinek üniversiteda wan her evê ku nêzî Kemalîstan e, nêzî faşîstan e, yani tedrîsatê wan da derbas bûne. Tednerî yani navê İslamê sadece seh kirine, nexwendine, qel serê lêkolîn nekirine û ji İslamê tiştekî hîn nekirine fakat gotinê ezber, tiştê ku ji sosyal medyaya hîn kirine, tiştê ku ji televizyona hîn kirine, tiştê ku dergî qezetê wan da hatine nivîsandin, tevvekî weka heb bilgî ama kirine hêşê xwe û bûyî awayî li bûyî zimanî xeber din. Yani tiştê ku ketiye goyê wan dîrek weka ku ji wan re weka wehyekî hatibe yani bûyî awayî qebûl dikin. Kayıtsız şahsı teslim hep iman hanene bûyî awayî neyartiya İslamê dikin. Ne bizane bûn yani. Neyartiya İslamê dikin. Evê ku li wê derê li üniversiteyê wan hereketê ku bûyî awayî pankartê ku vekirin, ayetî kerîme vekirin, beriya vîya gelek cara Kemalîst û faşîsta gorî zihniyeta ku pankartê ku vekirin. Kesî müdaxaleyê wan nekir. Fakat piriya ku propagandakî mezin hatiye de aleyya İslamê de hatiye kirin, neyartiya İslamê hatiye kirin vê memleketê ji bo vîya hatin pêşiya pankartê dixwastin bigirin. Ew vê pankartê tiştê ku nivîsandiye jî em Şafî ne, Müslümanê Şafî dête dilmêjê da beriya Fatihayê wecehtu dixwînin, ew wê ayetê xwendin, ew ya ayeta kerîme Sûreya En'am da 162 ayeta 162 diye
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين دي أقوى دبيجة إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آيات وآياته وآياته خواندن نویساندن هاتن پیشا ویرگرتن لیبل خوستن پیشا آیت بگرن بوی آوی ببن مانع جدیدن آیت را فقط خود تعالی ویسا کرد که بوی مانعیه وان لتمام ترکیه او آیت بلا بو هر کس لی هشیار بو هر کس وی آیت آیدار بو ایرو هر زمان هر کسی او آیت انسان او کن بوی آوی خود تعالی دینه خود دخوزه ریارده انشاءالله حاکم بکه او جرا kafir و منافق و خائن و بکن ارتای اسلام etken övünü kar mecra ve mana inşallah. İnşallah. Yani teklifa da Paris servi mesele jibo ev hakaret kul bavariya millet dini millet mukaddesata bekirin jibo bana teklif edana meclise leviye okena oylamayna inşallah be kabul kine derbaz bek o vane ku nerti İslam etkin ve rahat rahat nerti bir İslam yani karım mümkün. İnşallah. Ebe ku nerti etkin nikaran hakaret ebkin vi abi rahat. Gere nekin cilvi memleketi fakat maalesef evre jwara fere ve kanun derbaz ve inşallah yora begirtin inşallah. Mana ve ava serçavar atın. Biz Mahmut Emin oldu. Tamaşavan Necra ve hafte mevaneme endam lijne idareye geçti. Yehuda Pari Brez Mahmut Emin oldu bu. من سر مجارد روجه دا خبر دا وقتی ما اوقا اکتفا کر هم هاتن داویه برنامه خواه حتی هفته کدن بمینن خیر و خوشی دا امانت خدا